Malo mo lerei pe malo e tau mau ki e ahau. Aho walu no sanuari wafe ua. Pea ko tari fia ki moto ki proklama mo e historia maari ha tau whanua. Pea koe kawinga o e proklama e aho ni te utanoa ki he tupuanga o e rea ko eni koe mai taki. Nā ko si whakahoko e au ki mua e proklama ki he uhinga o e mai taki. Pea nā ko whakamamawhai he proklama ko ia ko e mai taki o uhinga ia ki he principal wife pe ko e mari uluaki ai tuitonga. Kana ku whakahafo ki he proklama ko ia ai tānaki maari e nai o mai e toke tā ila iu. Ko e tui a toke tā ila iu ko e mai taki nai uhinga pe ia ki he principal wife pe ko e mari uluaki ai tuitonga. Ki ha tāpō ha amoa pe ko ha whiwhine eiki pe mi ha amoa. Ko e whakaukau ko ia a toke tā ila iuna ne toi o mai ai pe mo e fo i mooni ko ni. Pe e ila iu ko e kamataanga o aho eitu o whai whanonga mai ai ki kuonga ki mua pe toki whakotu ai haatu i haatakallaua. Ko e kotoa o e kautu i tonga i he kuonga ko ia. Na anau mei mari ha moa kotoa pe. Pea ko e uhi na nau mari ki he kau tāpō pe ko e kau hou e ki whawhine pe mi ha moa. Na e ui rewa ho nau ngahi mari ko ia. Ko e kau mai taki ia. O kou o mai au e whakaukau a toke tā ila iu ko ia. Ke whakatonu hia ia ki ai a ki umeni ko ene upehe. Ko e mai taki na e uhinga pe ia. Ki he mari uluaki ai tuitonga ki ha tāpō ha moa. O mari e whoki ai whakaukau e ko ia. He nai to e whakamamawhai mai e toke tā ila iu ia pe mui poini ko ni. Pe toke tā ila iu ko e maitaki na ngā au e agi pe ia. I he kuonga o e hatu i tonga. Ki mua pe toki whukotu ai hatu i haatakallaua i he tau tahatolu ni manoa. Aia ka pau ko e whakaukau re vai a toke tā ila iu. Pea te ulawa re vau e whakatonu hia i e fui whakaukau ko ia. Ko e maitaki na uhinga pe ia. Ki he principal wife pe ko e mari uluaki. Ai tu i tonga ki ha tāpō ha moa. Kai ke. Ka pau e kini atu ai ngahi poini ko ni me he tau historia. Koutu te ne lava taki tau toro. Ki he whakaukau maari pia mo e tupuanga o e rea ko eni ko e maitaki. Ko aho e tu e tau fufua tu tonga. Na e maari e pia mo e tāpō ha moa ko e ofefine. O e tui manua pe me ha moa. Pea hoko mai ai pe me a aho eitu. Ai tui tonga hokona e mari ha moa moia. Pea koe fui tala tisio ko ia pe koe fui mooni ko ia. Na e tuku whakaholo mai ia. Pea na e hoko mai ia. Oa o mai ki he kuonga na e fuafua whakotu uai. Ai tui haatakallaua i he tau tahatolu ni manoa.
Pea koe whakakaukau koe mai taki mo e tupuanga o rea koe ni. Koe ma uia pe mi he ngahi mari haa mua koe e kau tu tonga. Koe ngahi mari haa mua koe e kau tu tonga. Na e ui ki nau tō uia koe tamai tai. Pea koe whakaukau e taha. Tō kua koe hou eiki whawhine koe ni. O haa mua na e whiri mei ai a e principal wife e tu tonga. Koe hou eiki whawhine koe ni na e iloa ki nau tōru. Koe kau tamai tai. Pea koe tamai tai. Koe ofi taha ia. Pea koe tupu anga ia. O i rea koe ni. Koe maitaki. O kou whiringa ke taki me tau whakaukau ki he poini ko ia tamai tai. He o kou tui o kou mari e fui whakaukau ia ko ia. Pea moe uhinga koe ni. Ai rea koe maitaki. I he whaka uhinga koe atu ke tā i lai u. Koe maitaki koe principal wife pe koe mari ulaki. Ai tui tonga ki ha tā pou haa mua. Pea koe maitaki, koe tupuia me he rea koe tamai tai. Koe kau hou eiki whawhine haa mua pe koe kau tā pou haa mua. Na e whiri me iai. Ai principal wife pe koe mari ulaki. Ai tui tonga. Koe poini ko whiwha ausek ai proklama koe ni. Koe maitaki. Koe mari ulaki pe koe principal wife ai tui tonga. Tupu mai me whuirea koe tamai tai. Koe tamai tai. Koe hou eiki whawhine haa mua. Pe koe kau tā pou haa mua. Na e mari pe me kau tui tonga. Pena e whiri me ai ai principal wife e kau tui tonga. O kou tui pe ku tokoni ata ki proklama koe ni. Ki he tupuanga o rea koe ni. Koe maitaki. Maitaki. Tupu mai me whuirea koe tamai tai. Whamana tot koe tau proklama koe ni tau whakahokwat pe ia. Pea manatu ke subscribe mai ke channel. Ka ke mau e ngahi u tā noa fungani ki he tau historia. O whaat whau.